Omu rukiiko rwagizireho n'abanyamakuru aha mbuga nkuru z'orurembo rwa Hoima, abebembezi b'orurembo abarimu Town Clerk Innocent Ahimbisibwe, RCC Badru Mugabi, Meya Brian Kaboyo hamwe na mukuru w'akakiiko akarikugaba emirimo bagamba ngu kwihabaranga emirimo egi amasomo g'abantu abarikwenda ngu babarabyeho gabahinguririine. Tugenda kumaraho tuta ekintu ky'abantu kandi bekulembeza enguzi buli mu kintu kyona habwokuba bakirozere nti buli ali bakagaba enguzi omuntu abamu bakifuniremu. So ekyo system ekukala ne control teri mu service commission mo eyo bitongole byona ebikiro bingi bya government nti omuntu akwaye enguzi ngo natunga ki nuko natunga a service. So it is a general problem muleke ki generalizing to the service commissions. Atakatira abantu bakubasa kibaho obuzibu babroka bakwenda kubiya besende bakubagira ngo tuza kubarebera Meya zakubarebera Town Clerk zakubarebera chairperson wa commission ninga so and so abo bantu mango abantu nebele mu desperate konka bataka zumji tukuza kuyenguzi ngo bagure mu bejero mu diya kuguza. Innocent Ahimbisibwe Town Clerk w'orurembo rwa Hoima yashoborera ngo batungire amakuru ko hariho abantu abatandikire kuguza ebibanja hamwe no kwatariza byabo ngo ubundi bakatugirira kutunga emirimo. So that umuntu ari desperate akunda karumu kandi atakaguza akabanja ningo muzira yaguze akabanja acomeza umwana kandi atagaraka akaguzana n'akafuko kurara unaza kurunda mu kandi akabara gutunga bakahendera bagire gukora kwita bintu nkebyo tibihikire tukubasaba mugende burano yesiga impapuro zabo zina kandi umanyo na oli mwesibu kurungire bintu kubimanya no buherezo kubumanya ikira service commission rakweta korabegeze. Badru Mugabi RCC wa Hoima yagira ngo nibenda kurwanisa enguzo mu kugaba emirimo nukwe kurabura bine ntekateka egi eyo kutugerera kakusangwa ekyo kibaho ijuka hagenda kuba hariho abanyampara kuruga ministry kandi hajja kubaho na police na IGG terihara nayo ijja kuba nebitoleleza. So ito kitugenda kuteekaho rundi kituteireho buli buliyo kurantingu omulingo gwona rundi any form of corruption erwanisibwe habwokuba it is beyond, it is complicated, it is syndicated kandi abantu ababikora or under covert arrangements besereke akulete enguzi akujja yesereke nakugitunga akitunga yesereke. Orurembo rwa Hoima rukaranga emirimo y'abantu 96 kandi eshaha yo no kucencuramwe abashabire nukuza kutandika omusandi 2 okuruga hati gashakwanwa gaba Ambrose Katoto.